gamelan cocot. Yo gamelan lambe lah GL. Bagus sekali. Nanti lagu terakhir aku mau pakai tutuk-tutuk kalian aja ya. Lagu kayak pirang ramban nih sirmu. Lagu ini pirang ramban, 3 ramban. Iya. Wah ya cah-cah ya sesuk langsung. Nah, katanya kalau di Filipina, kalau di luar negeri bawa ini aja, orang-orang aja, jangan pakai gamelan. Iya, karena mewakili gamelan, nanggitmu sing ya, enong iya, ya. makanya pakai itu aja. Bagus sudah. Aneke pas sing balung ngendang barang rapopo ngenong rapopo ngegong rapopo bareng sing nyiter mesakne. Ya ndak apa-apa namanya si juga terek lho. kreasi. Dek iso kecun kecing mek ngono tok kecing. Ha sing rebab malah delap. Ngenge ono, pakai ngono aku. Iki tak jenengne piantun jumeneng kaya rebab. Kok kaya